Hiji ni Weru TV. Ketheka mutegeri wa Weru TV inkugwatogeni Nteto cia Weru Thaa emumundiri tariki ciere cia mweri wa gatano mwaka wa 2022 beta wa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio utukwo monde ni Purity Richard ende mbere kiri Nteto itukubanganiritie muthenya wa omundi. Aisiramu kuga gutegia ukongwira Idifitri ni goro ya uturo. Asia sema pia ni kugwata mbaru Felicity Biriri ta mubunge wa Ntoka Meru. Asia sema thera kanithi kwendekithia kithure kindikia tuika munini wa Ruto. Muntu umwe gukua na mangi gutigwa na ndingango mutinoni wa barabara Kangaru. Muthenya mundiri ntuko ya ukongorera Idifitri Senator wa county ya Meru mithikari nturi na urio guchuwa gitiki ya governor Meru mena munini wa Weri na Kiome na Kathuri Murungi urio kuruira gitiki ya senator ni magwatanirite na Aisiramu mama wa gukenera ntuku ino wa Aisiramu engi maria ni Somalia mariuga ni atenge ni thirikari na tia nenkere ibande na mamachi yarirwe Meru kuruki mariuga ni makuria thina inene kumathoko ya mirai kubingwa na Aisiramu kuma Meru makiwa gutegia gukenera nuntu wa goro ya uturo. Dennis Mugendi atuambirie nacio. Ntuku inene ya Islamu nthiguru ni onthe ukungwira mambura ja Indalfitri kiri ntuku ithatu tacio Shawwal mweri ni jua 10 kiri kalenda yao mambura ja kuonania kuthiri Ramadhan yani mweri jua 9 kiri kalenda yao ya Kiislamu juria basi ataga kuria takusa na kuthithia maromba tajota lawe kuri kana kuguriro kwa mbere kwa Qur'an kiri kiroria wao Muhammad tukwire muthari na jujumiraga iguru ria mikindu tajupa nama kauntini ya Meru ni bakungwiririte na njira mwanya mushini o maua arekinya mururio ngavana mithikari nturi wa Senator Kathuri Murungi na atongiria bangi bagwatanirite na bo bagwirirwa ona kinya ko bathi gonku ya into bia kuria ilomba tario salat lili isunsibiri tabio rakat bathithitie omea muskiti takawithire kamambura mbere ya mwingi ya njamahat kuri na takbas ukiria njara bakiugaga Allahu Akbar yani Murungu niwe munene mabataro jao baliuga nibo balirurijo rwa Asomali kwathurwa igitenelea kwe oibandi bakira gwati akari tio bashiariri gicione giki bato waria na kana Musomali bo babu bisie kutewa ibande kutewa ite etego to darwa eto goramba mheshimiwa onde mwaria to mamio kwa
Mami Musiari. Sisi wakati inakuja maua mea 35 Mheshimiwa, wewe ni mero, sisi ni mero. Hakuna tofauti gobani na mero. Takuomba sisi kitambulisho. Watoto wetu hana haki kwa nini? Mantu na jo asiasa baba baugite bakabatungatira batonya itine. Ni aibu, ni makosa kusikia watoto wetu wamezaliwa maua hapa, wamesomea maua hapa, ate wao hawana vipande na hawezi tambuliwa na serikali. Katiba yasema ukizaliwa pahali popote hapa Kenya basi wewe ni Mkenya kwa njia ya kuzaliwa. Ukizaliwa na mzazi ambaye ni Mkenya hata wewe ni mmoja basi wewe ni Mkenya. Sasa hii story ingine hatuielewi. Ni makosa, nimesikia maombi yenu, tutaipigania. Wale watoto wote hawa ni Wameru, si wa Somali. Hawa wote ni Wameru. Kwa hivyo Wameru na hawana ID, hiyo ni makosa kubwa. Kwa hivyo mimi nitapigana vile tutaweza kupata ID. Mde candidate wa Jubilee ndene yegembe South twakigiza tukuwatanithia antu betu kenda tomba kwiringanira na tomba kuwatanira ke Islamu ke antu betu Islamu kango bwera tu amwe ndenda tuwatanire kenda tomba kinyatu etete. Hakuna vile Wasomali watakuwa wanatisho wakuwa maua kwa sababu ndio wamefanya uchumi wetu wa maua uinuke. Bali abiashara bane na bamira bali ugathina ya kuagia thoko nyume ya Somalia kuingwa ningi ibaindigite. Lazima tuseme ile kitu iko kwa roho yetu. Na hiyo kitu ni kitu imetuumiza kila mwaka. We are voting hadi MCS baka governor baka president, lakini hatuna mtu anatutetea. Kama nyinyi ni kiongozi na mnataka mtuongoze sisi, mtatuletea nini? Ni siku gani miraa itabata soko na itaenda kila mahali? Manturi bameneretie thirikari ya Uhuru Kenyatta na inya yonthe ona kinya ya kaunti ya Meru. Mnalia ya kwamba biashara yenu wa Somali ambao naheshimu na wengine wale wa Meru wanafanya biashara ya miraa. Miraa yenu ilifungwa na ikaisha ili tuweze kuendelea kuwa maskini. Nani amefunga miraa? Si ni Uhuru Kenyatta? Ile serikali imeongozwa na nani? Tumwambie ukweli ama tumdanganye? Tuambie Uhuru ukweli ama tumdanganye? Wacha makasiriko. Ambia Wakenya ukweli ya kwamba wamefilisika, wameumia wakati wa utawala wako, na kitu cha maana cha mwisho kabisa cha maana ni kuhakikisha soko ya miraa imerundi ili watu wetu waweze kupata pesa na waweze kunufaisha. Sisi tunasema ili tuweze kufanya ile maneno yote ambaye governor ameweza kuongea, lazima tumshike mkono na lazima tumpatie kura zetu. Mushini omutindo anaku Aisilamu batatu wa nyuma gukungwira mambura jaja ja in na nkoroki nya kwathira iria ciojurite nkorone ciao kweyie mambura jaja na nthiguru ya Kenya. Tukumba kuswali idi bwega miskitine yonde nyonto rwali kukuraga na nde batusomba weta kuswali kenine na kima tuja uchumi na matuja murungu mantu mwanya matuja kidunia tutije kaira manani sana tukaira matuja murungu manani sana idie tore thaite guthinja lakini tuchataira tukathinja kuringana na mukora yukari lakini kuringana na ora uchumbo twikitie bo tuinyiritie kinya pengine ora muntu aruga ochuburi jire no ataura arugemwe agetaga ni bakai lakini nuntu thirikari nio pengine inya ore bategere Islamu tutrona rutero mona rura rungi bakiomba tutege. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o maua, kaunti ya Meru. Teto ni shingi ya memba maki ya magia pia nusa udhumenti ni manirete Felicity Biriri ta uria makugwata mbaru yetini kia mbunge wa Ntuaka Meru macho kamende kithia pitagatira umunya atuke munini wa Raila Odinga kiregete kia urais kidurano ni kinene kegeshi temutugikare na chuki binya.
Muthenya Jonaru akiama ba PNU aja Southimenti ni bethirite na ikaro taunini ya Nkubu na aria moroto jojo ukadi kugwata mbaru Felicity Nkirote biriri uria urungi na kiama kia Mbais kurwa giti kia mubunge wa Ikuru na bakiaria ni baugite bari kiama kia PNU bakamugwata mbaru Monkande bene bakiuga bari na wirigiro bunene no tongeria bwawe tujite aja ikenda tueja na support yetu ki mheshimiwa Mbiriri batuja kiama gia PNU tuga turi nyumewe na sababu ira turi nyumewe batu kiama gia PNU tutena candidate na ndike tumtuko support mheshimiwa Mbiriri na kuringana na rwaria rwawe na manifesto batu turi atongeria tukuona gutungi ukugwira kwethwa ari representative wetu wa women rep in Meru County tiga mwario Mbiriri nontwa nae na kithomo gia kung'ana ena qualities ira cionthe mutongerie endaga na batwe turi antu ba Southimenti tugwitikiria kumusupport nikenda agakuria Meru nontu imutongeria ote kwathurana wa kiuna mugongo kinya kiama kiria Madam Felicity arungami nakio kindene muungano juju Azimio kwa utwinde maga tugwatanirite twinde tukiugi tugu support kani tukuona Felicity Mbiriri agirite kwithira kewa gitikiu na mbuge ibwega sana kiribo nontu bakwithira bafua bena witikio na iba kuona kwina wirigiro utongerie ne bwakwa ndatwika mbunge omwekuru o Meru County Nkuruki atongiria baba ni baugite bagwitikania ta gicigo mbunge ya Southimenti bakathikira mutongeri wonde urokeja kuromba kura na uria bakona niwe wagirite niwe bakathura gutina andu akana gacha kinyeriku Southimenti tuketha tugikaribishaga anto bondema bakeja bakende sera ciao tukabathikeria na mutongeri uria tukuona nagirite kuringirwa kura ou tukamwa support ira yagirite tuthirikere ni sera cio anto bageta kuruma bangi bageta gutusi bangi nontu yutio sera iuge ne atia ukathithia na ne atia othithia na how will you do it tekua ke ukathithia no mankoto ni nangi na rothithia na kenda tumenya ati ukaomba muthia buru batorirwa kuringira minister urimi Peter Gatera umunyandebe yawe kuthurwa ari munini wa Raila Odinga kurira giti kia mutongiri wa mugongo bando no tukwenderea kuga mtoria tukuona abatere kwa giti kiu ne CS wetu Peter Munya la ingo yetu Meru itu supportete barabangi muno itarira ya na itokuwa kinya batwe itwewe kanya ga gutwika running mate kana deputy president o Kenya nondu bakwithira Peter Munya natwikite governor natwikite waziri na itokuona ena qualities cio tongeria kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge ya Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa riitwa ni Mutugi Kare Kagitanio kau gikundi kimwe gia siasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi kugwata mbaru kithure kindiki onakio nimendekithitie kindiki atuweke munini wa rais wa Ruto itigerie ntuko nini arwiri itima urais magweta anini mao mweri o uyu muthiru muriuki nacio athingati Bakari Nkaremi kuma Nteto kuria kaunti ya Tharaka Nithi urora chwa giteke MCA ukurukira tikiti ya UDA muthenya uria narua ibatirimene mukawe na jumonde na kaunti ya Meru araba ugitipo baketha bakigwata mbaru kiama kia UDA ona ginya getha mutona racindirwe bagikira muno kithure kindiki kwithwa kithure munino mutongire mugongo irutero Kenya Kwanza na nitugwatirite muno kiamani kia Ruto na twagwa tutiumao no ntunati nitukumenya kindiki wetu mwana wetu eyo nikyo tumitukuinyireria na tutonye maturani na nitukulomba deputy president nontu no tulieta kudule president wetu atukonsidere mwana wetu taweke dulu wa kindiki nontu nitumwendete na nituonete baturite bau mene nyuma nawe kumarira amberia safari eno ya guswa gitiki ya president kindiki atana mutiganiria akujaga nawe obura gugeka leguja ya mwana we atana mutiganiria ngo yetu nituraithiritie na national government lilia deputy president ya atuka president anenkere Professor Kithure Kindiki gitikia deputy president na ninkumenya tugatetheka au twichogoria won anaswa Tharaka Nithi county na twengienda muno our deputy president William Ruto kutuika no atwe chance ya kwethwa agituthuragira kana kiama kia Kenya Kwanza coalition ya Kenya Kwanza igitujukagiria Kithure Kindiki
as a running mate wa deputy president. Kyo gitumi berutaniretie kuthi mashinani na guswira kiama kia UDA kura nontu niba kumenya benefits iria benajio na bena mwana wao umbere na Masai niba nenkeretwe mtu wetwa Saitoti deputy president and the community nene muno koguo nitugwitikio nati Thaa county tutethwo tukoseretwe tunenkeretwe kindikita deputy president nontu ni twije ni capable na ni athiete ngazi jonda ikwenda na nikenda kuringithia ngwatano riji bugo bageta na mbere kurombera William Ruto kura ndene Thaa na makugwata muthomi Njoki kiri kucoka kairi kitine kio ngavana na tukauga ati kagita gaka ni gakinyite karia gakuraithiria wira ore murute na tutikumakania imakania ile jeku ngavana wetu ule kuvai gitege na kiama kia UDA this time round na tukiuga muthomi no tukuthura nontu wira ura rutite thiini wa Thaa county guti ungi tutikumba kompia no ona wa former governor tutumba kompia hata kidogo kwa guno tukua leo ni metho na indino ni kwenda kubera baumire balinge kura nontu bakarega kumira kuringa kura tugasindithia mtu wetu uria twendete muno Ruto koguo ndienda ana timu ino ya tuthi tukiunjagia antu baumire tariki 9 balinge kura kenda Thaa county yonde yomba kumira yonde ira kura ira tuiraga ria ringi tumba kunenkera Ruto giti nontu Thaa county ni hasla county. Ingiripotera Weru TV Beta Muthuri Muriuki. Tukithina mbere ya Karina aruti biashara ma igembe mamekaraga na kuruta wira taunini ya Isiolo nimesiete bamwe na kurutha ikundi kiria maguita mugembe Weru Foundation iri njira ya gutitera madina mao mariugamo maturaga mbeboni kirutongoria wa Isiolo na matonaga muntu wa gutitera biashara ya mira taunini eno mawira kirigia ena Nteto nkuruki kari wamwe na biashara bamwirigo jwa igembe bara bakaragana kuringa biashara cia kaunti ya Isiolo ni beyete amwe na ngwataniro inene na kuthurana amwe rungu rwa ikundi kia mwembe omwiru na kwireba nikenda bakomba gwitetera bare amwe unity yetu ni nyumba yetu ira nini ya igembe omwiru kinya kwenu mutie abaurira bwetete gusemana te bwinde para na bara kura muntu ne tata na bake na bake betata bakaileba arati kutika rau koibo ende ni ngileba yetu yembo mwiru notice ile tuona in terms of representation muyembe nyuma sana na utena muyembe represented noko na mtekwa ribozo kuna kampari mabora boyo na okia quality kinya strip ya igembe era yankanite na Isiolo ikwanto baraba inji bora wa zaidi tukia kuibanga twakuruke MP Momeo, irrespective of which subprime, we will be secure. Kusema kweli, we will be secure. So, what brought kabwezi wambere, ituwatanire. Ate mwembe mwiro, aterero kyono neta njukaranga ringi. Kyo kintu kwenda ntuba menyana, ikyo gitumite twika kiathoki, nikenda tumumenyeria tweku. kuringana na karibaba ni ati ni berukiria nene ni atongere ba kaunti iu na ara kimera kira baingi bao bendagia gitio jagwa gitio kurega kwewa tonyo twa ngugi o amwe na meru kuringika nene ni wagibao karia kagitene karia gacagaca ya umera kaunti ine iu. Kitambulisho kia mwembe ni miraa, biashara miraa. Isiolo itukwenda kwenda twena thoko ya miraa amwe na thoko ile ingi twena thoko ara mtakumia eta thoko neu thoko era iri antu fulani ni tukomba kwenderia miraa kana no tukomba kuria miraa babati kuigwa mwembe imbi atarajiete kuma kibo kana na taloi wo ukuma we MCA re imbi embe rutarajia kuma kewe one mbibi utomato trimana twetia kijieto kinya nafasi ya kuera kana kuyukia sesire yukajui nafasi na mochara arimo beto ba isindi ndo talera nkirukie banana by qualified bena nya diploma na batona kibarua Isiolo kuoleria thoko ya Isiolo mwembe endairie miranja na kiri ya ushuru ki county government of Isiolo mantu yau itukwenda ya kinyamuthia from today
So na bia toma ya kinyamuthia, it is our unity kana ngwatanire tu ira twambirite ni orwari Nkurukine batekanirite na mugambo yo moya antigiri ati batetikire kwathurane siasa bakiobo bakaibanga na kuringira kura murengo wa mwena atongere baraba kona bakabaguna bare mwembe o mwiru. Naweza tenganisha watu ni kitu inaitwa siasa. Sisi ni jamii wa Meru. Mtu ataenda kwa pale ile sera yake atafurahia sera zake. Msikosane kwa ajili ya mirengo. Wenda si tuko hapa si sote, hatuko mrengo moja si ndio? Twa viongozi tuzwe baraba kaomba kumenya tweku na baraba kamera kumenya batu isioro te kabila mweli isioro twe kabila nyingi. Saa hizi tunasikiza sera za mtu, tukishikana tukua all the chairmans tutashawishi watu wetu mahali tutapiga kura, sababu hata wenyewe wanatuchanganya. Nkiripotera Weru TV kuma kaunti ya Isiolo, Mbeta Mawira Kerikia. Nteto ni shingi muntu mwana Nteto toro wawe na mange kadumba matigwa na ndingango nyuma ya mutino wa barabara kumira nteresi ya kangaru gatagati kangari muthemba wa Meru Nissan na Probox ukamata muguka kurekana Probox no area irathiete Nairobi irangarithetwe rero baria iringanire na matatu nayo Probox yagwata mwanki na kuraga ndereba wayo maria maringangitwe ni makugwata utungata sibitareni ya Embu level 5 rita mwanike muchiri gatariri. Mundu murume umwe wa miaka ya karigatiri ni okuire vau vuva ya ngari igere gukunana kiongo gwa kiongo mwena wa Kangaru varavarari ya kuma Meru kuthie Embu. Kuringana na usipindi wa Embu West niwe Julius Chumbule, Probox ino irakuite muguka kuma mwena wa Kivwe ithiete Nairobi, nayo matatu irakuite athie kuma Nairobi ithiete Meru. Dereva wa Probox niwe utere moyo wake na varia Probox ino itumukire mwaki kuma na motino oyo. Na ajali ambayo ilitokea baina ya matatu na gari ya kusafirisha miraa. Huyu bwana wa kusafirisha miraa alikuwa anatoka upande wa Meru akielekea upande wa Nairobi, na huyu mwingine ambaye ni hii kampuni ya kusafirisha abiria ya Mekena Sacco alikuwa anaelekea upande wa Meru. Aria engi marakuitwo ni ngari ino igere ni magire na ndivangio nini na matuika agutangikirwa thibitari ringurani theini wa tauni ya Embu. Mbaya yule jamaa wa miraa au driver wa miraa aliweza kuumia, na pale kutokana na kule yale majeraha aliweza kufariki na mwili wake unahifadhiwa katika level 5 Embu level 5 hospital. Kwa upande mwingine ni kuwa tu tunaweza tukasema upande wa abiria waliumia, lakini sio sana, waliweza kutibiwa na baadaye wameshaenda na kuelekea katika safari zao. Na valia Chumbure aratara matereva gukora mari metho makiria riria maratwara ngari niguo kwithema na mitino ta ino. Mimi mwito umekuwa pale. Mimi sijawahi kusikia katika idara ya usafiri kama kuna kile tunaweza tukasema special treatment kwa watu wa kuendesha magari ya miraa. Wanafungwa na wako katika ile mikakati tunaweza tukasema kisheria, wanafungwa na sheria ya barabara kama wale watu wengine, lakini wao ni kama wanaendesha magari kama katika hii nchi hakuna sheria. Mwito wangu kwao ni kuwa wafuate zile sheria zimewekwa kwa barabara. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atuno kebanini utikathino kuningucoka na Nteto nkuruki. The most captivating shows on TV are now on Startimes. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thunderman's on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Startimes monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. For the latest novellas, catch The Law of Revenge, Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply.
Yetu Sacco ni okugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atuko kurokera info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Bwana asifiwe. Full support ya 2022 thirikari kenera kebu na neritete ngwe and I'm happy from your confession burua mbwa isienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baditira ntongwe na batetheka Oringe inkogwate ugeni tukithina mbere mukaririgitie wa kiama kia njuri ncheke nteresia nyambe